Ebuso ya da masese da mo kai ho na ne yatena se. Ene meni menua be ma general form yatena se. Na Parliament Select Committee on Chieftaincy ena won ebesra Euros and na number Euros and ene na so ebe mano etire enkwa na won nante se on de ba nyina ye boko na se ne ma hodo a na nanom nsem na afenso ya pa won foforo no omba beda wo ho adidi a kire yura na Euros and ene de ensema hodo a wo hunu a hadwene wo chieftaincy institution ne mu no yura de to edwa entine yatena se ye ba be di ho nkomo na afenso ya hwe National House of Chiefs ne kofa bai anasa ne fare bai ankasa ene ne ma hodo na nke wosen National House of Chiefs se bi ne nchichire mu no nka won ye de boa wo man no na afenso so aban ko ne aban ba no they say 9th parliament ni mu ne ye wono ye 4th republic mu na afenso ye 6th president ene His Excellency John Dramani Mahama ene ma ben na ekoso National House of Chiefs a nananom ne akade ne ma bi omu hia nke beboa ma omu hono mapeja na ma oman chechire ne kan kododo ma mu amrabata ho no so etimi aye adwuma ene nti yatena se manager na form ye ba besua de wo se ye hunu na afenso ya hwe National House of Chiefs ne nchechire ene de nanka ebeboa amadodo ma mu amrabata ho no so etimi ejina brane na amenya ye separation of powers a na ye ka ho asem no kaise di no ma me fosia ma me ma general atena se ne akwa aba na fe ye mfa adisua no emfa ntom so general me mo atena se and ye Parliament Select Committee on Chieftaincy ababesra Euros antakene eso mba be do mo ho adi de akere wo hene enoti na ne ohene nsama no kana se dodo na afa National House of Chiefs wona se na mebi koswa na ohene hu zanka o mohwe no mohwe ne yi anka be yede enke beboa enti de edi kan me yenhwe National House of Chiefs ebrebe na esi National House of Chiefs na di enti ana ma National House of Chiefs bai so ye kan National House of Chiefs e wa bakosem kakra National House of Chiefs na kasa eba 1969 na so National House of Chiefs ba ne obibi wo ho a akose se National House of Chiefs okay Ghana Mantama kese 9 Gold Coast Colony Ashanti Northern Territories and a Transwater Togola and Cabo Muya Ghana na Gold Coast Colony ni mu no first no na communina group on Cape Coast and actually Bruni de call Accra or de call Accra no and no check Gold Coast mu no abenya Eastern Province no capital near Accra na Western Province capital na Cape Coast and actually Western Province no Sanche mu no nya Central Province and I de second Accra de Western Province na capital na Cape Coast de Central Province capital okay tisabre ni mu ho no and na experience mo benya wo Ashanti India any baby na abrofo no person mo ehye nkrofo mo kru so no mo person mepene no mo hu se o person wo hye nipaku bia so na de fa omo ankasa ahemfo ho dada na omo suro se omo no ahemfo no beko omo bu ahemfo no nti Lord Lugard e de saade ne ko Nigeria Northern Nigeria na e friend indirect rule e tire se Bruni abefa Ghana no mu a no person kan tire se yenkodo a no ka tro hene se ka tro professor onkodo to hene ba no ka se yenkodo a yentimi challenge hene ne akodo no hene ko saade ko nti ya no na Bruni de ba no o creative bi e fe no Provincial Council of Chiefs or Gold Coast nti ne Eastern Provincial Council of Chiefs Western Provincial Council of Chiefs Central Provincial Council of Chiefs ana no amahin ne koshia ho na Bruni aka tro mo se mo ko yese ni na kwa so mo ko yese nimre mu de be friend DC no nti e mo bi adwuma se ko yese sa bro no na eje to okra ma Bruni aban okay nti e ho na sa perception of aban adwuma ne sha se ti do bi na ma fo hu se wo ye adwuma na wo ye ma Bruni aban na ma fo se Bruni aban do mo nya adwuma ne ye nti na be fen sa bre no ye aban adwuma no ye nye ni de no anti free tete free tete nti won free nti e ho no na 1925 constitution o mo de ba ye na na Brigadier General Sir Gordon Frederick Gattisberg o de ba ya to constitution Gattisberg constitution 1925 no no na de indirect rule by indirect rule no na de bibia I say sa abren Gold Coast no ye ti ahemfo bedwa ye frɛ no
Provincial Council of Chiefs. And I name me a cabo and friend Joint Provincial Council of Chiefs. And I know I have no ye be free Western Province, Eastern Province and Central no Makusia at home. Inti no look like to say that they reference National of Chiefs. But na good question kwa na Ashanti in Kaho, Northern Territories in Kaho, Transota Togoland in Kaho. Fast forward 1954. And the Koba say Sabre no over here na mantam na na mabodin obia di ne ho so okwan bi so no obia hyehyɛ na hye ni mu just that na governor wo good coast no e was some supervisory rule over miensa na aka no nti de ko ba ne say omoti bibia na efre no regional house of chiefs and regional assemblies na say name no KMA ni sa small assembly member there no nti I no parliament nketwa but na enhyɛ anya effective nti obaka sa afina mu no na National Liberation Movement eba ya na nko pese federal system no na nko bia manage ne ho ye koto aba na anye yi no e no mo de new constitution eba 1957 ana ye Lennox Boyd constitution na ye say region bia nya ono an regional house of chiefs okay nti region bia nya regional house of chiefs sa na regions no e be 5 pe nya independence in 57 nti na ye wo Eastern Province better than Eastern region, but we try and cruna what travel voter no. We try and on the course of transfer to go down. Okay. And is the can be Eastern region. And Central Province then Central region. Now Western Province then Western region. And Ashanti no better than Ashanti region. Okay. And Northern Territories no. And also better than Northern region. But we try transfer to go down. We try and contact. Cruna to no try no the can Northern Territories no better than Northern region. Northern region. Okay. Until later no cross na MC60 early verse 62 ni cha create upper region. Until sa regions ya mabodi na Northern region, Volta region, Ashanti region, Eastern region, Western region, ne Central region no bia on Regional House of Chiefs 1957. Okay. 1958 and they passed the Chieftaincy Act. First time we passed the Chieftaincy Act 20. And on the create a define Regional House of Chiefs no say the thing no say Regional House of Chiefs no omo beye aman hen ne be hia e wo hono afi so omo take decision o say Minister for Local Government ma approve and sign of decision na I effective and o say ka chom say omo 3 main rules omo ebe omo set omo friends omo conflict resolution just say Kobasa hensemu tawantawa ba ombe trust ombe solve and kusi dwa ansa and kusi pi ansa na bia bedru court ne de to so mienu ombe hwe se emra wa mamre mu eda ho dada no ombe me ya choro no kakra ka se ne be amra bia anyira na asemsi ya itime gina so de bo asem na de to so miensa ombe ya futu for advisory rule ama ban sa ban pese wo hyemre bi na ne amamre emfa Decide me near the moment. The mammy and Savi near the moment. The Sabre near set up chieftaincy no. Nti Sabre no hono na regions no. Ewo regional of chiefs from 1957 there no. But na Ashanti region no. Ewo a special case because na Ashanti region no. I for who ni na so hene ba akopase. Nti na Ashanti region case no. Ye nto ba nkoyi regional of chiefs president. Ena na omo ba omo nyina so akire hene ba nti na won enhyeda nye friends the emrana hyehyɛ nko na I know how to say statutory creation nko na san ya mamre fi nti ohene bi adua no boni mu asema o president no wa Ashanti region there no enum no ka ho nti na Kwame ho ade ko create Brown half region 1959 no because na ahemfo bi eche omon person besom santehene bi but regional of chiefs no eso so ene Asante Man Council no I the same thing. That's one of my friends that other regions are a regional house of chiefs no a true appointment and as a true elections and my be president but over a Ashanti region there customary no a fixed and as a euros and hene and we president at the man a regional house of chiefs no ya asem back won nyina na no nyina so e watch ne ba kwase aha nti also region bi you be so a president or a president keke yes to me bianca ho na we ne no onye president nko o sign president obi e so akere nti obi aba afi also ko ha ntoma nti na omo no say Asante Man Council any Ashanti regional house of chiefs no na ya say the same thing. Yes, that's so mobile be there sama nti and 10 more Asante henya that 3 peculiar positions nana nti na oye ohwe kumase so ohwe Asante Man Council no so no san hwe Ashanti region no so sabre no nti aka ho no de create
Bravo region no said I can't say oh baby awesome be because awesome na firo konkrofo bi say dey atiatu ayema no those are some of the things enti ehwo no ye nya but the independence no first day na regional house of chiefs regional assemblies no ko share parliament no mo collapse o mo to ba collapse o mo ko na ko be shemra e be ye mo regions no ko a na kwa me ho aso pen sa nti o ma o shada infiltrate o mo akoye miracle collapse o mo ho nti the regional assemblies no never really worked. Tinaka fansen ke binya Ashanti region assembly no na say Ashanti region parliament. Yenya Eastern region assembly. No Eastern region parliament. Nti omo shamra be yeduma o honko a. Indina sen ke binya te say den kai call US a say o call other province a omo ewo omo mra ho honom no. Asa pepe. Once I got I was similar thing have no at the local level nko a any friend by law no. It was a district beat me can say district had the ebia ebo anwumre no nsia impie sense na adwuma ho nko a etimi ka say ebia district we mu meme da etosum yensa bia no obi anto no so mne koye kasafo dwuma wo different district asamra na nya adwuma tike be abenya something like that what region bia mu no ma collapse ho nti yante omo ahera anye bibia afa ho bi now let's come back into 1969 ebra National Liberation Council atraso fie miensa oba be ko no limam enye limam no ye de no da no kane no Lieutenant General Joseph Atanka na nipa no powerful aban mu at the time no Lieutenant General Emmanuel Kosikotoka but na the head of state official one Lieutenant General Atanka now April mu ho no na ne ma bi si ma ye man resign na brigadier Akwasi Amankwa prefer take over nti Akwasi Amankwa prefer be ko no na mo ye say new constitution ye no na be the second constitution be me ya to be president in the first second republic no nti yes our new constitution na be take place1st October 1969 no na mo de she mu say parliament no e binya parliament for be so parliament mra so I be friend National House of Chiefs okay the National House of Chiefs no regional House of Chiefs bia be nipa 5 omo be so manai owo national level no okay ntom be omo no parliament shemra no ma so ne so ahwe shemra ne papa na sanaka a friend say enkroma creation ne de o create ne keke say eno be ye fena number regional ombe regional House of Chiefs no ma hwe ma emra miensa omo ntoto ye miensa no omo de ayede omo de aye adwuma se be hwe say amamre ne amane be ye adwuma na fezu so be hwe say se nananom nso so entemo no so ma hwe sisi so mu kana ma kansa na kokot ana de to so bi so ma hwe say Ghana mra no ene amamre ne amane ne nyede emu ebra enti anu ye Dr. Kwame Nkrumah breso na breso nyo ne hye nyo ne hye ono ni nya hensem ho sa okay enti ansana eba National House of Chiefs eba na ba benyo omutumi no eye free fabreso free farm be ko no okay constitution mo hye na na be start 1st October 1969 wait the second republic na be nya National House of Chiefs nti obi ka say Kwame Nkrumah and create National House of Chiefs it is never true and I do verifiable saa time ho no me mama owo me no we school nti na wanyini owie school 67 nti no wanyini na ne afi okay nti omo nyina mpanyifo a na omo ha nyina na ya mpanyifo a opanyi bia around time to Kwame Nkrumah bia na otiase bia enim se yetu Kwame Nkrumah 3.5 years ansa na National House of Chiefs ba ubetumi akọ verify Google phone so na akọ National House of Chiefs omo website obehu say ba the things na etimi ehwe na enhyehyɛ ya wode baaye no na say the second republic constitution ni mu no na edien na ehye National House of Chiefs say emameye mfa mo man no na National House of Chiefs no omo hyehyɛ ho enhyehyɛ say ba ba yet say second chamber of parliament okay okọ UK US Japan Germany mu a omo parliament mi no ba bia nipa dɔɔso no na ehye mra ba bia nipa nusa no ehɔ no omo so ne mra ne so nti ye House of Commons UK omo na MPC ato abayi omo na ye wa ahemfo bi ohɔ no omo na omo so ne mra ne so nti omo no mra no ye hye mra no wi na oba no ma so ne so say papa yes na ukọ US ayo House of Reps and Senate omo so House of Reps ne hye mra na akɔtinate akɔfam ahɛ say yampa sana ye Japan na oduru ye friend say German oduru Ghana de na komo hye mra ne say Ghana Parliament ne shemra na nanka National House of Chiefs na hwem se saa mra no papa nanka afi apene so
eti normal share nwie and a constitution be take place the constitution take place 69 nti interim leader or da national substitute no ayo tumfo or say adma prempe autonomy no now oda no na for be 1 year no na okọ ne krechi to okọ ne krechi no na otumfo poko autonomy no be di ade obedi ade no ono so beto a ne wa fa interim role ne so ano so interim leader of national substitutes but na we are national substitutes be gina no omo hwe UN example no say League of Nations ne ba na US nka ho no nyina nti say omo ka hefu nyina abomu organ ha ye de sa ne office ne kwa akra nyina asante ne special nti yenye office no kumase na no mo pe ba bia ye no mo nya no na otumfo prempe autonomy no say onu ati dan kakraka nkode office sama asanteman eno ye se ne omo fa wade adoni cha no donate mo Totumfo Boko Abetna aso no no so that say interim leader of national substitutes I was national substitutes on website 1971 and after na omo che da pass the second chieftaincy act don't pass the second chieftaincy act no section 1 subsection 2 no and omo tro say president of national substitutes no e be asante hene ex officio e just say ex officio say from office Latin no pass say wo be asante hene bia no oh na ba be president of the national house of chiefs and say yan nominate too yan to so aba ntunya once wa be asante hene no automatically we national of chiefs president nti asante otumfo poko the second national of chiefs president from 71 mo this amran by no in rather in the proper sense because before that no my say vice president then e beto aba o transfer 3 years ne asante aba o ko 2 times boma untimi sanko bi untimi ko 2 times and 2000 sanko bi e bi abetin aba later but not after 2 times no enti o mo yes ano na afi de doma hene techima hene na o che hene agitation saa someone tia say I don't know say ma asante saa special role no interestingly nipa no e man panyini ebra na omo yes agitation no na ya asante ni General Ignatius Kutuwa Champon a ofri atwema hwedim nti eba saa no yes ene saa na tie de a yes samra no eno mo ye SMCD 103 SMC decree 103 that Supreme Military Council decree 103 ntom de eno ba eno mo ye say if you na president no so ya an elective ye nto abani president that was 1977 ntom ye say we na 1978 ye ko ye the first national substitute election and adoma hina admabadu edi nkunim no be president 1978 nto ye president na akopim 1982 and 82 no omo aka say asante ne ebe tun asan ba bi na asante ne doma hene contest na asante ne win ye 82 ena wasan win re-election 85 1988 ena na senate 3 years na aso na woso ko na afọ mo yes omo yes say ahwehwe obi obedi adem na ono se 2000 na 2020 ko bi nti ho na agidation wi asan start bi abasa na o yes ne sanate dia santoma pass resolution say wa twe ne ho nti o twe ne ho no na omo to aba ena togbi eja tekpo a oye osi a o abatime e voter region no winning no be president of national substitutes from 1989 up from 1992 till 1992 no ena ode ne ho oduro ni mapawo asunya man hene e winning ye no be president of national substitutes ti sa abre no o winning we no na constitution share mra say efiri na ekọ no national substitutes election no e be no 4 years na be the same time na ye ba be presidential election Ghana ha no nti ono transfer akopim 1998 ti 1998 no ena o che hene anu aba foforo o sadu kuntunkunu ko tosumie no ena no contest election no win o win ye no transfer 1 year ena no so call ne krechi o call ne krechi no mo ye election se obi meto aso ena no na Dr. Poribo Chia otoso nsia ano ye nandom na no win no be president for 1999 no but one check no so call o call no na almost some form of election be and or therefore one point seven to mensa danger hene no be president copy 2001 2001 no na fe to aba properly and yi ode ne ho Japan ababiu anu ye sehwe be kwai man hene nto no ye president a copy 2008 na 2008 to aba na professor na John Nabila ebe president nto no so be president no copy 2016 and afi togbi afede to so do 9 ono so be president ono ye abomafia e wa asogile no be president copy
2020 and sana 2020 ye benya ordin oja hoho ya ojibi so me no se hwanya so man hene a oda so tisi ya nti that's a brief history of National House of Chiefs. Okay, nti me hwe na say National House of Chiefs na say ye second republic ni mu no enhyehyeye ha won de baaye no ana say embra a won hye no na nke yade ye bebo ama ye dodo mamu amra bata ho no ama ye nya da ye separation of powers na nke ye hia ma o man na kona ni mu no omo de National House of Chiefs ni ba senka sabre no emmeye te say on so mo no ahemfo ne ba enye bibi pot bi ne bi si yes ro nko a o transfer company so be wu nti enam sa security of tenure nti ahemfo no meye na normally no omo nye so corrupt compared to politicians no nti ka ahemfo no ba dwene man ho tinka omo so na ni nipa ne so na te omo kwaji loan bi na loan no ye bibi o ho a omo betiem so yempene omo pass mbra na mbra no just for winning election omo betiem so yempene nti na ko be guardians of ye democracy no omo be guardian ama ye de akoye ni mu but politicians no so smart ena smart o me greedy ena ma yi omo 1992 no chief justice Imran Shadati omo post kakra ko kane no nanka ye frɛ wo parliament frɛ wo ahemfie na wa ma na contempt na etumchi utum ena na the constitution is hard any free ho and o check name o my chief justice at 2008 and in the last 2 or 3 years remember on Saturday ba himsem na ho gradually mo yirodu ohene tumi na me bedu ebi no obey so useless our system ni mu eno county na no say yemfa ahema mehye National House of Chiefs ni mu afi so kra no yemfa ebia stool lands no enko joining national lands commission then no mode ho asamba ya omode ho asamba na no manimu yi nti ka ebasa bedu ebi no afo yo ohena no I so bia na ho me wa na expect obe djuma di bi enti se no mo ba mention no o sa lands commission sa a friend say lands commission any a friend say sa ensase asemi ho de habe won sa doctor a friend say o mampanyi na na danko akufa do time so no won sa as mo de similar law by ena na ma nam so my euros and ena kan ho asamo a o mo call National House of Chiefs o mo tugu yen ena this change of government so aba no so no similar law but we dey o ma chada here as said in no mo de ba etu the politicians now as o nyina aim ne ye baako by the way o nyina as approaching na different the tenants ho MPP ni NDC o mo ya dan for pa nti ukoto o mo so mo parliament na enye se ye debate ya ho o mo tena bom ebe ho wa se unim se ya mo se tan better studio abe argument or produce o mo ba no mo kwa de na ban wo power no o na do mo tena ne kai mu no ka kotua aduane o be di nyina ho ka no be ye nti coin baako ena da ne ha ese ndise dan ha de MPP difference shade no nti o hwa o hwe se free say o man free say euro something ni free National House of Chiefs no National House said e na was nke nya no be pam sa brazen say o tie euro ka say mu a budget na musica o do mpo was say de bre wo mo de ye adwuma nkasa wo National House of Chiefs na nkasa no o musica ma set problem about National House of Chiefs ne say no ye to aban almost at the same time ye to abai president of Ghana. Ye to abai in November na to abai president of Ghana December. Now the air course on say political parties no with time no abai so obvious somebody is so interested in who becomes president of National House of Chiefs because then nanu bia ma ho kan mo ma besa no now what betides you na to abai you say we are president of National House of Chiefs now we party out support no elusu the next month e basa party no automatically sees you as an enemy. The council of chiefs na kwatena no. As emra na ma kwatena kwatena keke but who hia omo. And you are so useless to them. Now when you also win president of National House of Chiefs, now party win election and so na mia wanu because one here me ko kan sembo ni bia koso aban amamo ni mu a e be kan say me party na ho. Nti no so ayedin ntomutumi kasa. Enti e was senka National House of Chiefs enka won etwe omo hu free amanyosem mu san se de ekoso no ase enye ne sede yesi echechere no ase se amanyosem abese kan ho kra enti yesi na ohene uti ohene se ma no no kan o kan fa se National House of Chiefs de ba se emedi dwuma bi pa mama ka cho ba ko dwuma ba ko na National House of Chiefs e di pa
na Ashanti region national Ashanti region regional house of chiefs no me bom afos regional house of chiefs wa Ashanti no omo no wo ura ba ko no ene ahafo regional house of chiefs mo ura ba ko no e ma asasesem hu di no ene ahensem no run smooth wonim say omo judicial committee regional house of chiefs bia regional house of chiefs bi ho man for a long time we need lawyer come ho no to omo for family asem Ashanti region na am obe live back o chese se pese sem obi se omumra judicial committee wa nipa wa pele this man se onu ehumra ne yi no anfa de na nkoyi a in its form proper form na dwabe ne de basa na se wase bibia je san share process na se foforo ena omo chere ni officers bibiri omo ya adwuma kane na na ehya ase no judicial committee no ba 1976 no nanka omo de attorney general bata attorney general department bata national justice nkakra an committee mi aga do mo legal processes e de nema se na be ya omo ya amamre no omo mfomo mra na e Ghana no ba se sa ne mani nyina to atwa akoda ena allowance kakra nke bi me na nanam se bi ya mfomo fa to petrol kai se na na betra no odi sa asem no wa court breast wate ena sa na no the whole day juma wo di bia no wajai no de ato etie bia allowance kakra be to petrol bi agu ne kai mu no eno so ma nti ama say as a certain institution all right now so yen fa hwe nka ho a e wo say ma omutimi di omudwuma e se patent no omo ISC jata yetutu ne sen ne mo re nti obobo a wontumi nya hwe nti de asie no mbeka se de ekoso national house of chiefs no what is so bo friends na nanu mu bi na ama ho kwan ma sa asie ana se e amanyofo no mu ne bo apa ebubu o mapre amanyofo no say ahensi no bi ena nananum bi nso ama ho kwan sa pepe efiri se omo sa ahensi na ema ahemfo nyatumi enka nchom so obehye bo we ani so ena bio no nananum bi so ama amanyosem na ko hi omo acha omukro omo di so no ndisi abaye se nananum bi hu no se wan hwa amanyofo anso omo so a ebi aso to akomedo say so ya na reho na obeka so ya nananum side che omamanfo se de omo nananum ye no mbeto aso no ensa ye no mo ntiase sa etoda comedy wa na odo principles agun chan na eto bi no nti already yekoso national house of chiefs ya edi pa ne betimi amana sesa amana yase nya ne sede na ete kane no sede yesi bo ase na esite sa dia obi sa e bia ne se amanyofo dom rure mu no eno ye baako nti o se no etimi si ano kwan na so nya se wi si ano kwan amanyofo no ani je ho de to mani je ho ne se ono de pe abato vote because how to me na ekura nananum no eno no omompe so to me do mu chiri kura second yeah de betimi aye pa betimi si ano kwan ne se o se ahemfu eja se opili no or support party no sa amanyoko ni nya de bo be ma no ama mutimi metiti na ne o kan so mutimi metiti aso basa nti ano na wo se ba but more importantly on say no ohene can be fa the fact say national original of chiefs for na kasa so mo ho tumi a omuni say as a omoye body I was a region I was a friend say can say na regional house of chiefs no regional house of chiefs no ye no omudwuma wondi ankasa na ye de baade ana maka say from answer Ghana mrano tell say ya cheche mu de abo o tumi say wotimi hene regional house of chiefs night say wako school near their friend SRC no school ni bi aka SRC no into hene bi origin bi am kan regional house of chiefs no omo mu committee ni aman hene say so man hene so na yatumi provide ahemfo bi aka okay now we student have as member but near as for na fa adwuma school onyo na admission letter enti wo kuro na wo free so no se wo free me fan se wo free mampon ana so free seche kwaman o traditional area kwaman seche kwaman panyifo no edo mama mre ne bedi kan ye wo hene ansa no mo do akokire regional house of chiefs no se ye hini ni no aba member regional house of chiefs no enti me ko seche kwaman o mo ntimi ko asante agona o mo ntimi ko asante atuma gogo enka se we ne edinesi hene body statutory body or hene use the word conduit o ma say kwan fa so de ko national justice na national justice no so kra mo ntimi si hene do mo ye ne say ye tro odin ato register mo say free na ekọ ya uso ansama afọ o na de hene eno ano no na nyom ne be ka ko ye de hene no afiri ase ho enti ye ne be fa ya mamre ya ye wo ye kuru mu so
near see a hen, yet never tell General of Chief, we need near see hen. Now General of Chief, okay, silent there, and a month in one, no, their man, no, so their command national, no national, so their quack to woman say, if you never, as messing a crew is so hen, nothing on their friend gazette. Also, I said, Bono region especially, President or one person, himself said, or no, 8 missing him won't cross, won't miss him. One on a brand now could not order man. Say a Kumu, and it's assuming any including a cabo non a home to say. Now, Buna have originals of this, any 2 miss who could see him order man. Because and yet, what must say, the Omuni said to me, no. Yeah, you were we know, and the association of our account. Yeah, you were we know what we see and I do what to now, yet do I could see a patam was say we know. Yeah, why are money in every no and son I won't coin yourself for no account what the wabba say. Say, yeah, Henny and Yenya no. Any and no, and son of registration. And on Anna, or more you will be a win. They know here to traditional council. No, I friend acting president. No, I could fat their friend. Chieftaincy declaration forms, CD forms. No more they are failing, no more they achieve, no more they have a region. I found a member. And a regional house of teaching to me so no bill raho. Now so run I really feeling chieftaincy declaration forms. And this I will share as I will share how I shall say from the creation of National House of Chiefs. Cyber did an agreement bedu a year. Obeka said Doma has always been the problem of national of the chieftaincy. He has always been the problem. On says I didn't cost I didn't cost no one home share home. A bit better than never more money now. Obeka sir make answer make and to haunt him. Now, young Penmas something you know. A brown cruby or more or brown half a cell mombano. I can't find him for being any. And if you move best at is probably be on Honma. Much as a gumbo face. Because I didn't bow. I didn't bow no one here. I'm in I can't be something done. I believe you know. Crubia inside Crubia. Only been see a fence a BNC were a Achimabua. Ebia so hinene Achimabua. Ebiano, a better group to Ghanaian, a better this a baza, and I am pennies so who say, I will be soon as a Ghanaians sorry so. Then Ghanaians and so Frunia or Frunia and so whatever also. So I say, and yet they near no one. Actually, no one was a woman who say, who try away in your day. In chat. Into because an animal big pa and I'm my for your chieftaincy institution. No, I say, as I say. Yet be more something, I more something in a day anymore. I may any year, any year my home, any ever have many in I say, I'm on your phone form already. Over and run on your phone day banner, a beyond on some of the American. Or beyond me and count. Not a was something in a becker. Nano, sir, a last commissioner young person imagine. Imagine you are in the busy. Kakana Krebina a bar him for how modern manager or Munimano. Yana, a month for just him for infront to Marco Media. Now that could be also said that's the kind of uncle must have it. The same law, the same law, na John Janapo. The same law, na a old government, no, at the buyer. And the same law, na new guy defense, a government wins so they ban. The same law. Sir, the attorney said, I have for a fashion asia, or more quay asia. Chinene, San on a capa, a cat. Now also maybe the support of Moncacra. Now says the cano, and Anka are buying the Oko and the sort of everyone comes on in a few of the your frost ever crowd to Macron. The same law, the same law, and no Macquad Danano, and no Mediaba. Now, Lord, I'm going to buy euros at a year and account once. And a friend say, as I had done about new government in the and to the more finding everything possible. Some bed 2 million in a day, a dear fra buying ho, a dear free nanano ho. But nanano beans a swa, and communion number cambo munanko mobo or something. I must say, dear, not 2 minutes it take caneno. 2 minutes muna or mine not to me, ya so near the number of your phones when you're dear. And na pese minkuminyani ani brani ani tainti no wo mo ahwe e collapsing aye mu to hwe de ye koso ya in the next 10 or 20 years National House of Chiefs be relevant. Well,
the work I say from to share me some members what you say. Ejina ahemfo so buy. Especially some politicians say they will always try to make laws na exactly. But ejina ahemfo so buy say you bet me aka ho abom say yempene. Eno na ne asem. Say ohene kan say ebro mo kan say nkropon ko account no. Eno ohene kan say bi nsi wa santemem no. Adwen am for the certain nam ye ne say. Ohene do na adwen so ni Ghana mra so. Enya sa Ghana constitution e kire so ho. E wo say ohene bi a okwonsa ase won ase no. Wo ye account on amamre mu. Ewie ansa na bi a ebro so ade aba aban mu. Ye wa santemem ha no. Esi pense eto ohene bi so aton asase ma nipa mi no. Ebi esi pen ho. Our hero to asase ma nipa mi no do ohene chiri no. No na friend accountability ebi esi da ho. Bebre Wonim say any other region no ohene bi ade no ho. Nti oton asase ma nipa edukura ahwensi. Debi asante. No na etimi din ko gina mre mu. Asante de wuntumi. Eno ti na ga kuma asante region no en asase ma wo court no ye kakra bi. Say ohene ton asase ma wo na oton ma me a ye de kofi kesi very simple thing. Na Ghana hefa na court be bit me atena ase e de da kora bu a man hene asem num awie bi no obi won so hwe so bi o ma me bi said that could be high court and even supreme court tena ase a man hene asem num o mu bu a ne nyina wie enti saa na ye je amam nti asase no e wa santema mu nyina ye nipa ba akwa dia na man hene na brempon na yerenom ene na tano omo nyina te so hwe no nti za wo se o dia na me se me dia ye de ko ha o se ha na asem ne da eno ano no wana chechere na de wona ne me bi obi a hye wode obi ekoko to a na we fa bra na we fa bra mfie du na ekuso twe ho eno nti saa ne ma we nim no na ye ka se accountability na politician said akoye se obi atimi nti na nka me ma betena kumase a me mfiri kumase no na ba bi amete no bukuru ma amete no na me kwa akofo so bukuru hene so me account ma na me bukuru ni ya bi me free bukuru abra bukuru ye wa atrankonya ho me ye ho me bebe na me pe ma benya bebe abo me sesen na me tie me ti bukuru hene ti ma wona ma bebe atena na wa ma bebe atena me be ka che bukuru hene se be ye account ma wa sa me ho be je bukuru hene se ye nye bukuru hene no e se o hene kese ase nti bibi si na me mpa na me akoma hene kese no na eno ano no eti sa accountability no ha na so politicians no ko church no mo ye say na bedu abi no afi wo ye ohene na aban na dwen say se wanim sitere ni wanim nya ne fa wo ya pe kwa mi so akosho apraketo bi eti se won fa mi gina ha wanim wa ho so no ohene na egu anu ase asem bibia ni ho enso ba ta enu asem no wanim egu ase no de akoduru no ye ho asem no ye ma ho fi a e den no hobi. Okay, na ohwe omomre yi a wo mo de ebe yi a obeka se na nanomu bi na sebi omama ho kwan ma aban ne pese oje sa atumi no so aka no e de free won semu no ezan so bututi musa na nanomu bi ho no mabodwa na ye hia toilet ye hia sei onsa santema mu no da yera de na niji ho ye input djuma ti so pese obesra wa na wa ye development akese wo krum na wo bebia no aba be kan ho aye de ebia ma na ye fe wo hwe sede na nanomu mo wa santema mu won wadu mu botom sika edi nkonwa ho sika de ye impuntu dwuma de to akonya no ho no a obekasa santen hyehye no na amasa aba na nanano mo so won waka no omudwabo won bo ada ne de omotun safra ban sa ba ma bibia mo no eno na aban ne pese ofasa akwan no so na ogye sa atumi ne de firi won nsemu na ana ye nhwe ohen foforo nana Debra bidi akombwaten kwa man hene obaye so hu hye ma one na manfo ye ntina omo ye bibi ono ba onye nche yo debi obi so atena so mfinhia edumienu edunum aduonu senhia mu no kwebi nkoso da ono cross me ni akweside if odi akweside o se kasa na ba ye no waye se won so nya hwe tina na ya no one na henfo kakra bi aye no ne ho kese ebi ogo munsi aduane mpu if se na ba ya wontumi nya bia sa na che won se tepama hen ko fotumi ko ye ne interview de ntia betumi akọ tepama hen ho ne se uduru ho a one mo de betero me ba ye no se ni ene mana so di o mo ho adanse jabe ma hen betumi esa na skor man ko hen ko ne kreti na no on so betumi esa nkwanta kase obetumi esa de ntia betumi bo sa hen fo ne din ni so mai bibi
Oko kwa so a ono so ye ne de ono so atwa kwan to ne kro na chi ne nyina ohu wa he wo ase hin oba plans wa ye nyina o da gugu ho anopa mi hu do mpase dompase himfia wo sie no anya himfiketo a on se kwa abere nyina su hine on so tumi bie bibia no onu so tumi bie bibia no sa pepepe eto mo ayi betumi aba omudi ni omo ya de ebi mo ba chen omo ba nyese omo ya mudi ni omo na hwe na so omo ba ye ne dozo pa bibiri aya de ebi mo ba achen omo enso yintumi ngmo omudi efi se bona na din a ye be o se nya bibi ka enyina su hine oba en sesi na daroma ye nya train nursing training woni krom ho eti saa no ne din bata ho na oba na oba se bibi bata din ho saa na wo hwe nkronkro bi a ube hu se na no na afenso ma hene bae wa ma school usted de wo tanos o ma sa se kakraka se o mesi campus ofenso okay onu akuri ya na sa se na esi University of Government and then bi wo akomadan etubo se na etra so adi be mfie numa obechi ka se me she fa ana me bodwa e wo ho na da ne bi sia na wo school wasi wa ha no yenye bia ka no sa na te na mu bi wo ho no atumi na ewo mnsemo munim nti omo je se wo so de osresrefo enso wo no politician ne dwabo te se rally na oba ase a e ma onkrofo tuma no enti e wo se na wo hene ka kire mo se wo na wo so ka kire se ye hia we ye we ni mai na ko ye mesro enti na se na mu dodo na wo munim tumi e wo omo nim tumi a wo omo nim se wo tumi ni bi no mo pone ho de ma amanyofo bebre nim eno so ntina politicians no from time to time no omo ye mra e de tina na no tumi aso enti so oba adentina politician enti so oba okrum wo hia so oba frɛ hu adentina politician no e de otumi e de nkrofo bi bibi e friend contempt na o hene de ono de contempt no oni tumi fa bi mo nkrofo enti politician no e de aban tumi ka se memra na mamba ye say contempt ama itumi ka say produce me by force na obi din semfon se metu na me din semfon na kuru am te so no hene frem se bra itumi ka say me nko na hwe yansi se me se hunti ono ode na asase no na o hene na asase no ye ne dia no ono te krum ho na obi twinkran so on a politician no ama ho lances so obi me prospecting no so o here practically there the same as on your mind do we na prospecting no ma prospecting ya man na wi ni ase wasase na so ti krom ho na krofo mu ti krom ho na di watem na yes mra na se agudi e wasase ni de aban ne de na asase ne ye na edu ha politician ne tiremu sa ante na manfo ebra na mo ko age asase na sabre na politician no wo hefa wodum say politician no say galamse ni koso krom ha o mu tiremu ntira manfo ne say asase ne nko na ye ode na ye ne ma lances no o mu say na ti krom ha ti ko bi fu asase obi fu asase wo de prospecting lances am obi e no oba ye de ode atuo e ne asekan ba wo beta na nko no ni ko twitwa no nti ni nyina no na ohene ka ho asem tro mo say de omo de ya asensem na nye na omo ahwe ebidu abi no asem ba ye nya ohene oba ba ka e na ahemfo no etumi ekro mu nyina asan from nsem na say enu momu na amanyofo no beso won ye ejina se tumi no de aka wotimi ka ho asem bi eba wotimi ka na ye ero santahene ese ono e de na aka e no so na se ahemfo awo yen kanka ya kanfo ni mu no ebi mo hyehyɛ nkrofo bi ati e pese omo hyehyɛ omo yi tumi e wona so na se santahene free aheni mu aho sa aheni egu efi se omo po mo po enfie be enfie aduonu na etwa mu no na ye ka so bi medi hina na ye pete de ma de wa mabra we fie ono na ma aheni ayefe ama se ene professor akra no so ye kyen amema odikuro na kakane no producer na te se obi ekuta PhD no ohene anaso obi lawyer anaso doctor no ohene se obehu no ohene ahene ekitua bi na obi abobra businessman okuta ni sika enko mfa sa ade no nya hwe no no okopre akwakotokotokoto ohene bi okay ye de yenkomo ne beba na wie ye no obeka se nananom anytime a omode tan asan nananom bi anytime a omode tan asante no wo mode sa e de sei wo man ye daache omo de say ye nyina e daache enkanka no mo ade na se sa ahoden no mo de tan asante no so mo de primpuntu amamo kuru a enka omukuru be efe na akase Ghana soso atumpon ye be da sepa na ene ye ne general form na ye tena se na ye hwe e kwan fa so ye nya ye National House of Chiefs
Meeting at the Mammy Foods. I can't be following Alandu Media. No subscribe to Alandu Media and I've source and to my blogs. Now you're fan and I know some from General, me that's you, and you're sure. TV share.